Miles de vacante trabajo ella ofrece na job fair que conduce na Training Center del Red Cross na Petit Barracks este día. Siguiendo con mucho también del magata busca empleo, ella saca ventaja con el job fair. Más que pa caliente adentro del center y más que pa largo el pila, pursigido según siempre sila anda busca suerte na job fair. Mira pa ako sa vacante, ma'am. Okay. Sí. Pero ready about the job training? Si, ready. Amo tayong kami tabus ka trabaho. Anything ma'am, basta job opportunity ma'am, okay ako migo. El Public Employment Service Office o PESO bajo el Oficina del City Social Welfare and Development, ella facilita con este job fair. Total de 25 mga local employer y 12 mga recruitment agencies, ella participa na job fair. Uno del mga ahensya de gobierno nacional que soporta con esta actividad amo el Philippine Overseas Employment Agencies o POEA. Según con el directorional del POEA, Marieta Belotindos, total de más o menos 15,000 mga vacante trabajo, él puede escoger el mga aplicante durante el job fair. It's very successful, no? Kasi ang daming tao nga, in a short span siguro ng CSWD or yung peso, ay peso ng Zamboanga City, ay ito maraming nag-respond. At we have also plenty of job orders today, and also marami tayong mga recruitment agencies so far participated this affair. Ya asegura también si Belotindos kay todo del mga kompanya ya participa na job fair ta kumpli con el labor law, especialmente según el mga recruitment agencies. Because we do not invite agencies na not accredited, not legitimate, tsaka in good standing sila. So lahat ng mga agencies assured ang public natin na pag may mga ditong jobs fair ay talagang piling-pili yung mga agencies na iniimbita. Agencies that are good standing, of course licensed, and they have also plenty of job orders that fits the available skills in the area. Target del PESO para alcanza na 15% del mga aplicante el con quien puede sacar na trabajo que llaman apply estos. Y a principio el job fair a las 8 del aga hasta a las 4 del tarde este día. Parte pa siempre del celebración del Zamboanga Hermosa Festival 2016. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.